Yes, twongere tubifuza kugira ibihe byiza abadukurikiye mwese aho muri hirya no hino, by'umwihariko abadukurikira kuri website yacu rugerogospelnews.com ndetse n'urubuga rwacu rwa YouTube. Reka tubahe ikaze kuri hano muri Kigali. Uyu munsi turi tariki 25 Nyakanga 2026, aho twaje mu gitaramo cya René Patrick na Tracy, gitaramo cyari giteganyijwe ko kigomba gutangira isaa 10, kandi koko uko mubibona hano isaa 10 ziraburaho iminota mike cyane kugira ngo tube twatangira kubona igitaramo gitangira hano. Ariko abamaze kuza bo bamaze kuza, igihari nuko bari bagitegereje ko bakirwa n'abateguye kino gitaramo kugira ngo babashe kwinjira aho habera igitaramo. Ariko kimwe mu bintu bitangaje nuko ubusanzwe tumenyere ko abanyarwanda badakunda kwitabira ibitaramo ngo bubahirize igihe, bakaza amasaha atinze. Ariko kimwe mu bintu bitangaje kuri uyu munsi kuko kino gitaramo no kubona abantu babashije kuza ku gihe, ku buryo isaha imwe mbere y'isaha yateganyijwe bari bamaze kuhagera. Mbere ya saa 9 bamwe bari bamaze kuhagera, ariko kubera ko imbere indani batari batunganya ibigomba gutungura kugira ngo bagenzure amatike yabo, haracyari umurongo nk'uko mubibona. Abantu benshi baracyategereje kugira ngo bababwe ikaze, ubundi igitaramo bakinjiremo gitangire neza. Reka rero tuze kubabwira ko turi bubane namwe n'Urugero gospelnews.com ndetse na YouTube channel yacu y'Urugero Gospel News TV. Mukomeze kubana natwe, turabizeza ko turi buze kubageramo indani naho tukabereka uko byifashe ndetse n'igitaramo muri rusange uburyo kibuze kugenda. Imigendekere yacyo turaza kwigarukaho by'umwihariko nyuma y'iki gitaramo, ariko turakomeza no kubereka byinshi bitandukanye biri kubera muri Salemo aho ari bubere igitaramo. Murakoze cyane. Dushimiye Imana yuko yabanje hano, dushimiye Imana yuko Jambo himself yimanukiye, dushimiye Imana yuko abayoborwa n'umwuka w'Imana ari bo bana b'Imana. Tugiye kuzamuka, imitima yacu igiye kumwumva, imitima yacu igiye gusabana nawe, imitima yacu igiye kuvugana na papa. Tugiye kumubwira abana bawe bahageze, afite n'iyawe, arashaka yuko ari wowe experiencing a Christ himself that is not dead but is alive. Masi telekosia na sede rasute mika satia zaura majwi mari telia sataya Yesu kotini kusaya jenda jenda kuchere space